Teška priča, čuli ste, po knjizi Johanovo srce biće snimljen i film, a kada smo već kod filmskih ostvarenja, u proteklih nekoliko dana publika imala prilike da pogleda bogato pripremljen program poznatih filmskih naslova na ovogodišnjem festu. Zbog velikog interesovanja, fest svojoj vernoj publici poklanja još jedan festivalski dan, Dan pobednika. U ponedeljak 9. marta u Sava centru biće održane još 3 projekcije u kojima će publika moći da vidi najbolje filmove prikazane u proteklih 10 dana. We had it all. You were a movie star, remember? Who was this guy? He used to be Birdman. Ljubitelji filma, zahvaljujući festu, već nekoliko dana u mnogobrojnim projekcijama uživaju u poznatim i nagrađenim naslovima svetske kinematografije. Mislim da su odlične reakcije i da je publika prihvatila ovu našu novu takmičarsku koncepciju. Naravno, publika je shvatila da mi smo napravili radikalan rez, da smo mi itekako ispoštovali tradiciju i ono što je bilo najbolje na dosadašnjim izdanjima festa, ali da smo prosto uveli i tu takmičarsku selekciju i malo više uobličili, dakle, fest u tom i približili ga pravom festivalskom konceptu. Mislim da se ta odlična reakcija publike vidi po broju prodatih karata. Mi, po informacijama pre 2 dana, imamo više od 85.000. Filmovi Birdman i Turist Rubena Olsena su takođe privukli veliku pažnju naše publike. Gledaoci su imali prilike da vide jedan od najboljih evropskih filmova u prethodnim festivalskim sezonama i osim što je to film visokih umetničkih vrednosti i ima i taj bioskopski potencijal, dakle jedna vrlo uzbudljiva komunikativna komedija koja se bavi nekim ozbiljnim pitanjima kao što su recimo sukob tih civilizacijskih normi i nagona koji su potisnuti od tih normi. Značajan je dolazak Mohsena Makhmalbafa, iranskog reditelja, kultnog iranskog reditelja, veterana iranske kinematografije. Tu su i gosti iz regiona, Emir Hadžihafizbegović i Jasna Žalica. U pitanju je film Takva su pravila, koji je s velikim uspehom prikazan u Veneciji prošle godine. Publika imala prilike i da pogleda švedski film Po redu nestajanja. To je jedan crnohumorni triler u kome igra dosta naših glumaca. Tu su Miki Krstović, recimo Sergej Trifunović, neki glumci iz regiona. I oni igraju rame uz rame sa poznatim evropskim glumcima. Recimo tu je klasik nemačke kinematografije Bruno Ganz. Bruno Ganz u tom filmu predvodi jednu srpsku bandu koja se nalazi na istom putu osvete kao i glavni junak, dakle otac koji se sveti zbog ubistva sina, takođe se i vođa te srpske bande sveti zbog ubistva sina. I film je zanimljiv zato što Srbi nekako na kraju ispadnu pozitivci, iako se tokom filma očekuje drugačije. Mislim da je to jedan vrlo interesantan obrat. Pomenuo bi recimo još i film koji zatvara, ruski film Bataljon, koji govori o jednoj zanimljivoj epizodi iz Prvog svjetskog rata, zapravo iz vremena Ruske revolucije. Govori o samoj završnici rata za Ruse, koji su tada izašli iz Prvog svjetskog rata i glavni akteri su zapravo žene. Zapravo to je jedan ženski bataljon koji se bori u okviru te poslednje odbrane carske Rusije. Glumice, članice tog ženskog bataljona će doći u Beograd i poklonit će se beogradskoj publici. Iako se fest zvanično završava u nedelju 8. marta, publiku ipak čeka iznenađenje 9. marta i posebne projekcije koje će moći da pogledaju po pristupačnim cenama. Značajno je takođe i taj program u ponedeljak, dakle odmah sledeći dan nakon zvaničnog završetka festa, a to je Post Festum, dakle koji će obuhvatati najbolje filmove i po oceni publike i po oceni žirija i to je još jedna prilika za naše gledalce da vide te najznačajnije naslove. U Sava centru u velikoj sali to će biti filmovi koji su nagrađeni. Iako fest još nije završen, za kratko vreme ovaj festival je uspeo da okupi i vrati mnoge posetioce u bioskopske sale.